izračunati, ajmo izračunati. Ako je ovo 15 kuna, koliko je onda 4 sve skupa? 4 po 15 kuna. 30 još. Je, To je ovoga. koliko? To je teško za izračunati. 30 su dvije i još 30, koliko je 30 i 30? 60. Znači 60 kuna za velike, a ove male rekli smo po 10, to je 50. To je onda koliko? To je dobro, ne bilo. To je 60 i 50 je koliko? Ko zna, ovo je već teško malo. To je 50 je... 110. I kad vratimo ovo tu što smo potrošili za troškove, koliko nam ostane kuna? 60 kuna nam ostane. Jel to dosta zarade? Što ćemo s tim novce napraviti? Kako ćemo podijeliti? Vas je koliko? 16. A u razredu? Ali imamo 60 kuna. 60 kuna, što bi mogli s tim podijeliti ili nešto još, što bi mogli još napraviti s tim novcima, ako ih ne podijeliti? Ne možete se sjetiti, što bi mogli još napraviti? Staviti u štednju, dobro, što još? Što bi mogli? I još ćete vi, ti i još troje, ćete biti u timu za reklamu. Ovako, ne brinite se, svi ćete moći doći malo ovdje gdje se proizvodi sok i probati nešto i tu raditi. Ali je važno da napravimo jako dobar reklamni plakat. Pa onda, evo, tko još želi? On je jedan, još troje trebam za reklamu. Može, 2, 3, može jedna djevojčica. Može? Evo, vas 4 možete se tamo vidimo. Marijana, jesi se umorio? Jesi. A bome se i na radnju. Pravi si radnji. Sad ćemo natočiti samo dok procijedimo. Gle, ova nam je zdjelica već puna, a nismo ni počeli cijediti. Sad ćemo je zamijeniti. Jesmo li ideš ove? Jesmo, tu ćemo ih staviti. Malo si ruke obrišite da flašice ne zaprljamo. Prvo ovo odsjetiti, idemo da vam pokažem kako se... Imamo ovo, gledaj. Evo ga, ko će vrtiti? Ajde. Evo, svak će malo, nek on za početak. Par krugova. Onda ćete i dalje. Samo nemojte jako vrtiti da nam ovo ne makne se. Evo, ko će dalje vrtiti? Moraš pričekati. Baš me po nosu klepu. Evo, može ona malo dalje, jer nismo ni došli, ali svi ćete. Hoćeš ti doći malo pretati? Možeš, Marijane, pričekaj. Evo, sad će krenuti. Možeš se tu staviti da ti... Ja mu držam da Može, drži da nam ne. Ja vam to držam. Ide sa... Evo, ćeš ti malo? Da. Evo. Ček da ga po nosu vidi. Učiteljice, Evo, nek se dona. Stane. Šta je bilo? Curi sok. Curi. Dobro, ajde malo polako. Možeš i ti. Sad nećete brzo.